toe whaatalo whātu tala whāla Radio Samoa i le nei fo i tae au alo maia o tala o le nei fo i aso lulu. Ua ala whai mai Niu Sila atoa i le nei aso fōu ma Tapu o le COVID. O le toe tasili minute le se fulu lua i le puana pō. Le ana amatalo ia mai ei le fitu aso o Tapu mo au kilani ma Coromandel, ai tolu aso mo isi umavaengo le atunuu. O le awauli ana nafi na sa waitala o le whaamaoni o le siaki o le COVID. O le tamai 5 tausanga le matua o Devonport i North Shore ai au kilani. O le case fo whaamaonia na whaatoa i loa ai le mai a asia o lana fō mai ana nafi. Ma i talitonu na amata maue le vairusi talu mai le aso tofi o le vai aso talu ai. E le i whaia tui pui pui o le COVID o le case fo whaamaonia, ma e fōlinga mai ai o le ana maua le i asia malana vā Coromandel i le whaai unga o le vai aso. E na o le tina o le ainga wa mai a whaia umona tui e lua. I no foanga na asia, luas fulu tolu na wha iloa mai e o mai le taimina tu whaatasi ai tala fou. Se fulu au kilani, ai se fulu male tolu Coromandel. Ma olo o hawhia i male papu na asia le case wha maoni ai Coromandel lea e whaapea. E tusa male fitu se fulu anga i le valu se fulu tangata e tā whawhawai i pō taitasi. O le laasango la pata ingalo na wha wa tātou iai nei, ua Tapu ai whaatasinga te tele whaapea no fuanga whai tele. Tapu nia a onga, ai mai seo au nanga uma e le o la vea i lalo au nanga tāua. Pau pisinisi o lo tatala pea o whale tala vai, o pamu penisini ma au nanga tāua. O le laasanga wai nei tangata uma Niu Sila o whaatonuina e no nofo i le whale, ma tu i ti tia le feoai vanga na i tangata whai ngā luenga i mo mia pea latou au nanga. O tangata Niu Sila umana amata Tapu e le o yo latou ainga, o le otu umai le lua aso e tatau o na toe fo ia yo latou whale. O le sau o le Delta wa sau noi le taitai o le atunuu Jacinda Ardern wa mo o mia le vave o na tu o Niu Sila le laasanga lo na wha o tātou a matai le so, e tu i ti ai le pepesi. E ui e le isau se tala alo ia po o le Delta le vai rusi wa mawai le case wha amaonia. Peita i o lo o mawalunga le avanua i ono wha amaonia i o le Delta pe a fua i vai aso tālu ai. Lea e na o le Delta lava lea na wha amaonia i tua o i o Niu Sila. Ua Taofia le whaia o tui o le COVID i le taimi nei. Fas fulvalu i tula le o Taofia i le malo se ia mauti noa o toe saonga le mu. E o mai le po ana po, e na o le fase fulu pasene tangata Niu Sila wa mai a whaia o lata ulua i tui. Ma o sauno ai le whaatonu sili o le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, e le o se taimi le nei e whaatala Leai. Sauno angal taitai o le tunu anafi Jacinda Ardern, na ia Fautuaga tangata umai manatua, scan le app i no fuanga ya sia wale fa afai ngō fie o na toi so e muli muli. Ai mai se o lea ua faisi umi o i tua i le community le case fa amaonia, a o lea fa ato ai loa. O lo fa amalo sia nei fo i le tatau o na fa o ngā le tali fofonga i so o se mea e te aluai. Anga i mai pisinisi, o le a mau le Fesoasoani mo pisinisi se taimi e le o toi mamau. O le asfareile o veso nei fa ilo il minstau tupe, Grant Robertson, o le ato e tatala ai le avanoa mo pisinisi e talo sanga mo ia Fesoasoani tupe, pe afa a pe ua afia pe pa utu pe maua lau pisinisi i le fase fulu pasene ma fua mai le laasanga o lapta inga wha wa tātou iai. Saunole minsta, e tolu aso le afa atali ai pe meni, ma o le a foi no tātou whaia mua, ma o le ato e whaia foi. E se mai le wage subsidy po le Fesoasoani e mawhai ona whaatalo sa ngai pisinisi mo totongi o tangata whai ngā luenga. O le a foi o le ato e sau ma le resurgence support payment, le e mawhai ai o nanga wa a pisinisi leo wha ingai o atu i le afe 5 se lautala. Whaapele wha se lautala mo le tangata whai ngā luenga e to atasi se ia whaangata mai le 5 se fulu tangata whai ngā luenga. O le a mawhai ona talo sanga pisinisi mo ia pei meni e lua ma e pei ona iai talo wai, o le wage subsidy e tā wala mai le working income, o le resurgence payment e whaatalo sanga mamawa mai le inland revenue. Ua toe whaatalo sanga mai pūlengo supamaketi i tangata Niu Sila, awa le atu vale e ui ua toe tuu tātou i Tapu. I nei tu la talo na sautala nafi, ai wa aia le po loko awala, tumu supamaketi o omi kiu, ma o ai lava ina fufusu nisi o tangata whaatau. O le ana wha o popo a li imta mai ta i leo i so se vaenga o kilani, e Fesoasoani i ngā luenga le au whai ngā luenga ai maise, o le tausia o le file mu. E se mai au kilani, o le a fo ina ripoti o le vaenga fo i le tasi na yele o umi o kiwa Wellingtone. O loa na vave o na o e au fiai pepa o fale le tā ua, a ano manufasi ma falawa. Ua sa wai ma le talo sanga mai pūlengo supamaketi, e whai whaatau e pei o na masani ai.
O loo tele lava o loa peitai ua tuai le teu ai ua vave leo, ma ua whaatalo sanga inai fo ilo ono sai a o ngā lulue le au whai ngā luenga i toe whaatutumu, ma tau sia fo ilo lātou saunga le mu. E se mai I kiu na wa ai e supamaketi, o lea fo ina maua e tala fau le u umi o kiu I whale o loo whaatawai ava malosi, po o liquor stores. Ua le whaataunu ina nei solo tetee a tausimai na fuafua mo le aso a tae au. O le sau le talo o Tapu wa iai Niu Sila, ua whailoa I le sui al pulenga, ua ave nei le whaamua I le soifua maloloi no tangata. E ui watolo po, e le whaapeo le a le faia, saunoanga le a le sui al whaalapatpotonga o tausimai a Niu Sila, Glenda Alexander, ma o le ato e fofonga ina mai se isi whaaiunga I le lumanai. Matala whaaiu, ua Taofia mai le Atu Kuki whainga malanga uma mai Niu Sila. Fitu se fululu ai tūlā leo ua Taofia le tū mawai, ma ua whaiai a o ngā lulue le soifua maloloina le Atu Kuki e whaia siakio I lātou uma na taunu atu mai Niu Sila, a mata mai le aso lulu le vai aso tāluai. Ua whailoa le palemio le Atu Kuki Mark Brown, o lea ua yailo nātu nu I la asango lapata inga numero lua. A o pāse se uma na whai malanga atu mai Niu Sila nei, ua tuu I le la asanga o lapata inga whā mo le tolu aso. Whaamutino mai fo le company vaalele le e Niu Sila, o loo whaawa pia whai ngā malanga vaalele mai le Atu Kuki taunuu I Niu Sila, e toe whaafo e mai ei tangata kiwi. O le saoloto e whono le kāpeneta le Atu Kuki e tala noa le anga I luma, ma suinga wa iai nei ona o le community case Niu Sila. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.